салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза худо хоҳад ҳамин хонаро декоратив мезанем бародаро. танаи девора свети оранҷи задагием. видеода камта хирачоб метова. ҳана 4 угл хай столбик меброя. углора скотч зем ҷидо кем. ина углора 35 сантиметри адметка мондагием. дар 35 сантиметр столбик меброрем. хона майда ба ҳамин хотир 35 мондагием. на скотч задем. иса декоратив мешавад. помин ин тарафи хона пешаи декоратива задан хостам навор кунам. баъдан бо тарзи заданша каме навор мекунем. бо чисавоиша навор мекунем. иншоалло пешкаи шумо мегардонем. дастгира фаромӯш намекунем бародаро. лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. ва касоне ки мехоҳем херемон кадан дар номерои болои экран мондагӣ дар ватсапи мо бинависонед. нашуд нарх наво суҳбат мекунем ки ҷоеда нархҳомо тоғри бигира ремонтам мерем бародаро. ина шпаклёвкамона мо тайёр кунем. ба тиёрка мезанемш. тиёркои нами шкатулкунака бишни қад мезанем. ҳозир тарзи заданашам навор мекунем. ишонтон мекунем. ина бародаро тиёркаи абишни тиёркаи шкатулкунак навофтагем барои затика кимиявӣ. иш тиёркаи роҳанӣ барои рӯш кадан. бисёриҳо мепурсанд ки ҳамра чӣ хел мезанӣ. ман дар ҳамаи наворҳом қариб нишон додагем тарзи заданаша. як навор ду навори охира нишон додагем. месан ба чӣ хотир ки хеле мутоққа будам. чӯ ба ҳамин хотир нишон надодам. шпаклёвка на ғалсиба на тунукиба нормални мешӯи чӣ хел шпатл кад мезани шпаклёвка хел мешӯи тайёр мекунӣ. баъдан дар шпаклёвка обязательно эмулсия клепева добавить мекунӣ барои ба пат омаданаш. ина ҳозир гирифтем. а як глав охир мезанем. тарзи заданашам хим нест. ҳар як шумо метавонед худо попробуй кунед. иншоалло ки ёд мегирем тарзи заданашам. камта пештар камера тарзи заданаша шуд. ина нигоҳ кунем. ина дар як ҷо сахт намешуд. баъзе бародаро ман дар сурат рӯй кардам хичон задан намхел тиёркаро тарк наги ҷиқидаги ҳамира намешуд. ина озод мемонӣ. ҳар ҷо мегиря намхел. мақсад як точкада сахт намешуд. ки шакидаги ҳалака меояд. катадона майдагона заби сайхилет мекунад тарзи заданаш. агар камта сахт бошад ки калон метавад. агар озод кор кунӣ майдадона метавад. ай калонда майда биёяд майда базебая. тарзи задани декоратив меҳнатҳоро қадр мекунем бародаро. лайкҳоро мемонем ва фикрои худро метавонед дар комментария бинависонед. хулоса намехел мезанем бародаро. таве ки майда задан меравад. бозе агар ман бизанам ҳамин сценара то охира видео дуруст бад мешавад. ба ҳамин хотир короткӣ нам қадар нишон додем. боз бо мезанем тарзи рӯш карданашам нишонтон медиҳем. ина бародаро ман прошака пони задем тамом кардем. ҳозир тарзи рӯш карданаша нишон медиҳам шуморо. ина тиёркаи оҳанӣ ба ҳамин тиёркаи оҳанӣ фақат як тараф мекаширад. инам хел меқафӣ рӯш мекунӣ. як лав фақат як тараф мекашиш мекунӣ. мақсад як боло поёнтарӣ намешавад ки тарӣ нито меояд. агар бихоҳи рисункаш вазед биёяд як тараф кашенеш иншоалло ки беҳтарин меояд. биёяд пеш камерака точкое ки рӯшидаге найбар биё хиштаи рисункаш нишон метавад. ина нигоҳ кунем бародаро. тарзи рӯш карданаш ё тиёркаи оҳанӣ ё ки шпатл фарқ надорад ба карданаш ки удобнияш мода. метавонем ҳам рӯш кунем.
خیلی داشت یه روز میکنیم بود میکنیم انشاءالله نوار میکنیم پشکش شما نگرونه فقط دستگیر فراموش هم میکنیم هم لایک ها میمونیم اینا برادرها چی خیلی گفتم نمیم دکراتیو میزنیم بود کنیم چیزایی با ایشون تون میتیم خیلی از کورکار چکم میتیم نوار کدگیم انشاءالله که میفهمیدگی بخشم میفهمن هم میفهمیدگی بنویسونن در نمره بالای اکران موندگی و میفهمونیم تازی کورکار چه دکراتیو اینا زدیم زمیشا سویتی بیجی زدیم بالوش سفید زدگیم دکراتیوشا چهار اوگلا کرپیش برآوردیم کرپیشوی دو پلاسا پاتالوکش ریسونکا برآوردگی اینا پلاسوی پاتالوک ریسونکاش برآوردیم تنه سینا مویشی گارانتش خطی های واقعاش خیلی وضعی بمونگی اوزی بگای کم تطوریکتره اینه که به هر حال مویشی گارانتش خطی جواب میگیم در تنوی سیان و دستگیر فراموش نمیکنیم و شوی اوشام لایک ها را میمونیم در کانال ابونا میشیم کسایی که هم خیریمو کردنیه در واسه مبونه ایسونی نشد نرخ نو صحبت میکنیم که جوی در دگاورو مطوری بگیر ریمونت هم میریم برادرم و طرز کورکارچ هم نشان میتیم و فکرهای اختون هم میتونید در کامنتر بنویسونید فکرهای هر یک شما برای ما مهمه ما همه کامنتر را میخونیم در کامنتر فکرهای اختون هم بنویسونید برادرم و خداوند هر یک شما را نگهبان باشد تا نوارای آینده سفرخان تیوی را